Sahar tabar hi February tha kumsa khat zakwa somkwa pariata apianga Iranian payroll nin Angelina Jolie ana chak ema wangin tharei lote chungin surgery voi somnga chuang ama chon manani Angelina Jolie taksa anga nei ve theinan ti in keji somli lain arina atiniama indai charcharin thilpo ai changam ngai lawa hetia Angelina Jolie anga achwa theinan hian poisa po aseng hem to viaw ani ome tin IG account na mangchangkai hleboka Angelina Jolie anga achwa theina na athil ti chinte tarlan nan amang chin bokani Sahar tabar hi alar ve hlia Angelina Jolie nen khaikhin ani china masi an kaudane ro alomum viawlo Angelina Jolie zombie version ti te Angelina Jolie ghost version te andi chinani tin IG apo followers anga phiana mi in Angelina Jolie a an thu an shil hian alom thei viaw bok chuti lain athil tuipui le ni chak vel chu a thlaga zia an shil ve fo chinani hetlei rol hi anasa ve ze kani hmel khotlanga po boina asyam fo china ke kani it's my life ti chiang kha ani hmel police te po in boina asyam wangin an loman ve fo to a tin avenga mi tenge po in an lo report ve fo chinani engchi angya ti swal ero shiat ani chia lawani Sahar hi surgery ti ma chuan mei chemel pa ngai ve tak mai duom takania amit murong chu a ukniin asamrong dik tak po aukani ma se surgery ti nuwa amit murong thlengin adang lam zauta a tuna chuan amit murong chu agree ni to a hmuya chiwlen tir boka anar po azai that tir jing hlebok tin abianga ver boka abeng ni lavin abianga ni chu chutianga ti ni chuan abiang alan ki thei abei se ni Sahar hian fence anei ve nual le ngala a fence te hian an chan thei viaw mani loka po fen pakhatin Sahar surgery ti ma le ti nu IG lama aron post saka Sahar hian makeup skill chata kaneya tin Angelina Jolie ang thei tur bera chwa theina na a inpek na ro puizia tarlan sakatum ve ani tin ama po hian Sahar tabara in ti chadu to me ulawa Angelina Jolie kani te in ti ve ngat to bokani chuta chen khatin comment section lama chuan inilo ramhua ini kha ti te ya to ni kha ti te enkol nai mamo a thlak lutuk ti te an lo hnu chha avenual bok chen khat la in Angelina Jolie tak tak emo an lo ti ve thul Sahar tabar hian surgery ti chu aidik to ani ber to phun reng a shato lo ati deu tlutluta in zaina chu ama chhonde ureng maya ngaya anei to ani ber mai mi te chuan zombie ti nan kau to hial zoka a fence ni chin te ngei po in atima ma to anti ve thau bokani ma se Sahar tabar chuan Angelina Jolie emo ala in ti tlat peka Angelina Jolie film chan na thalak te posin kema kani te ala ti ve ngar bokani Masi athalak tamzok Angelina Jolie a anzual tak na hau khachu photoshop ani ti ahnua ama hian soile reusia ama khachuan photoshop ani lo surgery wanga ni ati charchara mase mi in zombie yang an ti tak sup sia chuan le surgery side effect anti saktak sia chuan thudik soin thalak post ma hian makeup mangin ka in chei danglam ve zok china ti chuan thalak chu Angelina Jolie ka an theidan tur berin ka edit le phota ka post china ni ti in soi Mase Sahar hian surgery su ati tak thawa voice nga lai ati to bok mase Angelina Jolie melang chia nei theilo te poni ange thala ka post zone piangin edit le fe zelani Angelina Jolie mel ang chia nei tura siam ni heklo chuan tinama hian makeup athiam shim boka a trick hian fence tam takabum ve thei tlatani Angelina Jolie emo an dia wang hian ama apo hian alar pha hlia Angelina Jolie angin alawin soi ve ringot sel bok nen a makeup thiam na le photo edit thiam na mangin mitam takchu abum thluve chiang khop mai Sahar tabar hi alanau pang angreng hlea maselar achak ve thlot ani hmel fans nei turin acting emo zai vel athiam si lawa chu wangin hetiang zong hian ma alata ni ome film star lar tak muinal tak nei Angelina Jolie an chuan alar pha abe se ani alar tereng boka masi arin ang anilawa zombie Angelina mel chechi ti te a anhan ti tak sup sia chuan thudik asoi tange nge ni kha tharei lo te chunga surgery voice somnga ama chhon she lo na shim po hian soi a hlo viawa alar pha viaw bokani